Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdel sultan di barangay hall, tay darum taman ti asawam. Agrom amang kabkabil kan ka. Ay, hanan, kababain. Hangko kayat nga maamwanda nga ag-apa kami, nga kabilan nak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti bagbagam. Iso nga agrom na di amang kabkabil kan ka. Tabay-bay ambat kami. Alya ko man numamanda. Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan ti mangbagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tadta, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo, mat. Kasarita yun to, ano, hanan nga nabartak. Ay, Rufo na kay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Ay, Nagalaam dita. binulod ka o ni Rene aka anakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpatsarmingam a babae. Agtal na kamamad, tilibag pagam. Diyay manugang mo, ti isagsaganaa. Ha? Masapol nga agpadakilak iti masal. Tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakot to nga. Gusto nga isi-isin na klang na dyan unaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day ti a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga ron Isa masapol nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bahay. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibaga takit di kada abalayan. Tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Veron radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida. Aramidon tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw. Ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadagiti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil namanan jay anak may abalayan. Grabe ti aramidon na diyang anak mo. Parigato na launa yan ti anak may. Ay, una yan day dya atao. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga tatipaan itikas di nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. Lumabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi paam. Inal daw asermonam tapno saan na makalipat. Ay na, abalayan. San lang nga inal daw. Mamitlo pa'y ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan melat ta. Kunak nga rod nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Ay tanya nga rod daramidan tayo ita nga abalayan. Napagnumuan mikin nila kay. Nga, apay no pag sinaan tayo pa'y laida. No day tati solusyon. Sige Agsila nakit din itag nanayaw. Naawan mo't lat pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga roda. Kasarita tayo dagiti dua abalayan. O siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Bakit ang dekas tangaramid mo, Nonong? Kayo-kayat mo gayam nagsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakil ta mapasamak. Anyat mabalin tangay. Sina di sina? Pag ano ka kumamat ngay? Why? Lasay saya at nagsina kayon. Tapno di mon kabkabilan ti anak may nunong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabkabilatan iti anak may. Si kaya tinangiputot kan kuana. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, gusto daytan. Iso an naumbong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, Nunong. Manjakon, makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang nagsina kamin. Sika nga Nunong, anyat desisyon mo. Ay, kat nagsina kami, ananan. Kanayan matlangan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan.
agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Mo, Ay, Beron. Apay, anyat mapasmasamakin ka. masikugak, tatang. Anya, ay, sino ti amat asikog mo ay? Kat ni Nonong, sino kumapay ngay? Nakarga anak mat gayang medisinena, Anya, ay ikit ka sa nuray ta. Mangtad iti suporta ta sikog mo. Aging ka makapasngay ka. Kan aging ka iti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat kunto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtad iti suporta. Nay, papanam Nonong. Ape nagimpaki ka. Inakang trabaho di syudad na lang. Anda pangisirkan ti kumpare kanya. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mo. Sana gaputa nagsina kayon kin ni Veron kat kasla ka man baro nga aga sa astan. Wen, nagyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Veron Nonong. Engkanto mamangtad iti aramatan ng agpasngay Dandan nagpasngay day jayan. Nagsina kami nga rodan. Wen ngam ja anak mo, ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di mo aramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mang tinak to. Putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na ngay no sana sika. Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no idi nagsina kayo. Di na mo masikog gayam iday. Imbaga na kanyak day ta. At ito 5,000. Inkay ito itid ka na kawada. Tadyak kayat nagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyo. Kaya nagrubatak matla na madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki timpas ngay mo Beron. Uray maladaga pay laang. Madlawan akarup pala uray ni Nonong. Sapay la kumaa. Kasaan to nga umala iti ama na anabisyaw. Ay, tatang, ka din ni Nanang ni Nonong. May nalaki nita, tay apo kumiitay. Awan ba't inter na kwarta? Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang rimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Katawan ba't ni Nonong iti balay da? Adan sa ijay sunad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Tinentok out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Darigat nga'y bibiyahe. Sana balay, ta saan mo't nga agat-gatas kin ni Veron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid Veron, kailiw kan. Nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, wan? Nonong, Lipatan tantin na palabas. Mga barbanan tamanan. katkas anon nga'y di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan tanana nga. Di ka nagawid sa paraluto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananan. Tapno ada yung gatang na iti gatas di anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala, Nonong. Hello, Beron. Apay awanan plano nga agawid. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala to'y anak mo, pinanawa mo. Agbiro ka nga ron iti trabaho kay Toy.
Nga balitag pa it kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapol ni Bebe. Madamdama, dangran na ka man ang asawam. Haanan, nagpromise nga hana ko nga kapkabilan. Si Ming pating ni Nonong. Sige, taglutok pa itatang. Buhay. Mabit lang. Inigdip lang. Nagloko mat na diyang anak ka. Nagsublikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wan mat kat niya. Tiamok ngamin kat nagnanayo nan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas karina lakay. Nang runa kat nagkasarda kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga runa ta nagbalbaliwan nga agpaisaw na dyan unaw. Ang mga numadamdama madungiran man ron dyan anak ta. Saan mat siguro lakay. Apay nga tadta ka lang nga sumangpat Nonong. Di ka man sumarao beron ta napurot yung ulo. At nakalaban ko. Rena, bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabe Puyatan lakmat nga mangururay kanyam. Punak ba na di ka sumanao? Nayak ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napurot yung ulo ko naklangarunan. Na may kankansan eh. Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ag-ayab ako ni Tipules. Padasam Nonong. Awan pelim siya tao dito lubang. Sige, dadalam datari daw. Ungtan nakamatlang tilandli diti kasta nga raramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta, laklakayan kan nga mahang ka nga agpanpanunot. Di ka pala samar na nga sumanao. Ay, imbulangit mo matantila may saan kang tugtugaw. Ay, subruman ng tibagtit mon. Wala, agsaw ka pa peran. Agsaw ko pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Kaya mo to si katipo langit ko. Hindi na kan. Hindi kasan. Masapul nga may tarayak ni Nonong. Tanuhan, talaga nga dangranak manandatan. Kamusta ti panagnaid mo, hindi syudad, Beraw? Kunak no nagbalbaliw ni Nonong. Ngamahan mo't gayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan na. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawan ije boarding house me. Dinadaal na pa yan jela misaan ijay. Ay, anya nga ay. Loko nagtumot nga midkit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay, ayaw na kalatbasit na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa ko na dyan nga tao. Agtalinaid ka nga minan dito'y balay, anak ko. Ipamay-samkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da di anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro, ngamlakay to. Una nang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinakon. Nay, pero nanakaw. Apay ngagbakbakwar ka. Aghinawak, nanang. Anya, manaan. Han kumot nga namnamaan nga makarga anak. Bayati panagdan nami kaninunong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man nandiya asawam, Nonong. Nakaala na nga iti sikog na nanan. Kahit asino pa'y kumasika, siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdanayo ijay syudad. Basta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisan na ornusan ti amin kada kayo. Isumat ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatan mo't iti kabel. Kan kig tutam no kasya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko.
Duan tunti putot mo ngam kastampay laan. Ay na, kaano ngagnakam ka? Sana maliklikan ti arak kunak manen. Jakmat mabali na paayan ti awis lagi ti gagayem ko. Okay kumalaeng, ura ginom ka. Basta saan ka mga agkabil ka nagwala. Sa bali ngamin ti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danog amin apader, lamisaan kan ridredaw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantsawan dakmet nga ro, dagiti gagayem ka o, no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa yabaklak. Ay, manjak mo ta. Kan amangan nuliklikan da kun agayem, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayem. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayem mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyak jay asawak kan jay anak ko nanang. Ngam neveron tayan ti problema. Tatalaw atalaw. Veron, anak ko. Sa nagaputan na kaanak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan na nang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan ana nang, kunak nga ron nga mapanak ag sapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pum kumaakan ayon tibilin mi iti amamken ka, anak ko. Uwan ka din, nanang. Promise. Veron? Nonong? Kunak to pa'y katasi ka rin ha. Kaano pa'y nagtrabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, nonong. Pagigyan na mga eh. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lang mabae na makipagnanaad kan ko na. Umay ka ni di boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatin ta ko man kinapalabas. Pag pinakawantan Veron, mga barwanan tamanon. Manja ko, nonong. Isuntumat lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Pagbalbaliw ako, promise. Diya akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di, di agin inaram tapay lang. Ano, kasla makilkiligak manan sika. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. San man? Makapakilig no, may palagip ti napalabas. O niya, agawit ka no malamig di dagus ko, wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga ro din ta baka makita naktibus ko nga makaisi istorya kanyang. O sige, urayan ka no malamuan. Anyat kayat mo si daan, tayo sutilutwag. Oray kumpormin. Si Kati bahala. Awan manay. Indanon man day anak maon. Tibagi na ije nga asawa na bakit. Ay, wan nga rod Kuna na adinan kayat da dyan unong. Ngam nakidin naman mat gaya man. Natangkin ngamin ti ulo na dyan anak mau. Into nagapadamanan sa agsangit-sangit. Kayat ngamot ngamin ti agpakpakabil ije asawa na. Nga rod sapay duan ti anak na. Duan ti awawir ta. Isurot mo kan kwana dagiti anak na. Tapno amuda tirigat. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina. Anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot dagiti nga agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anyat impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami abalayan. Kalaat betan ti ipapatay ti anak mau. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga ay dagiti putot na.
Sapay nagbabasit dapay lang. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay lang iti masapsapol na. Wan abala yan. Yay, ang bakbakwan ka manon, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manananakaw. Sino man ang di masikaw? Ay, siyak, tatang. Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talon-ton ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang kami iti gananak at sininaam lang arunan. Ay, mala. Aklunan tayo latan na si pupuso na ita, ta bindisyon na ita. So, di ka madanagan. Kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyamanak, tatang, nanang. Manang Rima, apay napanan di kabsat ta? Napan man siguro ijay balay ti ararmon na areme ading ko. Asino nga ararman na? Ni Juana. Kat asino pa'y kumangay. Nimot la Juana ti ararmon na. Ay, naglaklakay abaraw. Italaang nga makalagip nga agaram ngam dayjay pa'y matahwan at arman na. Di la makapili mo tan iti ubeng. Un nga rod kasano ang makaputot no tay pada tamot ameno posti armon na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayja asukir. Imbagak lang arudan asaan aday dya ti arman na. Hangam natangkan mo ti ulo na, manang. Apay aya alapdandak nga agarem. Kayat ko nga rumay tapadasan ti makiinlayat. Lakaya kaon. Pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa. Basta mapadasak ti makiinlayat. Saan da kaalapdan nga agarem? Basta pilyem kumamot ti armem Tani, laklakayan kan ang makiinayat. Kalpasan na, padamimot abakit ti armem. Kasano ang makaputot ka ngay no kasta? Isu adi ka lamangas asawan no kasta mo laeng. Wanmat nga main Rimo, ading ko. Kita anay babakit kamin kanimanang Rima. Lakay kamutan. Naimbag kada kami ata, da anak mi mga iwan to kada kami, ton kumapsot kami. Si Kangay, no bakit ka sawam, awan mga sikasukan ka. Isu atay ka ubingan na ti armam tay aganak pay, tapno makaputot ka pay met ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agaram iti ubing. Imbaga ano kaya tindakat lakaya kaon. Kung sa anak mo ta pensyonadaw, ta naimbagla ko mamot na pagkarit ko iti arma kabalasa. Iso ajay bakit laangan iti arma ta sigurado akaya tindak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen Rimo, adam mo may abalasan. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaon ng dalay lang anak ko. Makaas-asawa dayjay. Wen, ubing pay dayjay. Awang pay 30 na. Adan samot pangaruan dayjay. Ubing-ubing samot ti panunot dayjay. Saan mo't style na la dayjay. Ngam nasingput kun nagagat dayjay. Naimbag no kayat na tilakaya kas kanyak. Kayat na nga rod tanakunana nga uray lakay basta nasingput kunana. Padasem to ka di nga arman. Wen Rimo, no maaram mo ni Elisa akit. Naklunan na kagkasar kayon. Uray da kami kanimanang Rima taggastos para iti kasaryaw. Wen Rimo, kano makaputot ka. Uray da kami mula ang kiniremi ti makaamo amang suporta iti anak mo. Pagadalan may, makaputot ka lakit iti may sawun no dwa. Mayatun! Uray dwa, tasaggay sa ta iti suportaran manang. Ay katun lata. Tulungan tato'y kapsat ta, takaasimot. Data ti agpinpinsyon, iso adata ti mang tulong kan kwa na.
Ken iti agbalinto nga anak na. Kayatan ko man ni Elisa Jacob sa tanya manang Rima. Wen ko mga ro, tanon ni Elisa ti maasawa na. Pag naidin tanto ida dito'y balay, tapno libre ti babaunin tayo. Wen nga rod amanang, nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay. Nagkatkatulong ket nga rod. Agdanton para luto, para dalaws ken para labatayaw. Wen ag naida iti libre dito'y balay. Di libre to mati panagtrabaho na dito'y. Wen na amanang, may mayat mga dayon ni Elisa ang amday di Juana mag. Bakit ni Juana, di nan kabalang tagtrabaho day jay. Wen kano inauna pa'y day jay ngumdata. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kenkwana inton nakapsutan. Oho, oray awan na. Kino nampay manang. Nalpas mo ka din tar aramidem, Elisa. Wen tata, it's time to rest already. At nasayat nga raw. At nangamin napatag nga ibagak. Ang sakbay na. At daman damagag. Ha? Anya ngay day tatatarimaw? Nungay at dalakay nga agarang ka. Kayat mo ka day. Ke dipindi no nasingpot unuhaan. Sana man napili ka. Ananwam ti ubing no barumbado mag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay basta hampay ang matay. Kan siyempre good boy akas jay. Kan di medyo kabaalan na pa'y kumama. Kabaalan na tay. Iti ang trabaho amat. Kan jay awang kumapay ti sa rukod na kas jay. Nungay ibagak kursunada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso, tata. Ay, isa bagay, pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Ay, owen inkarida nga raw, ano mga sawaak. Ket isuda, tiyag gastos iti panagkasarkaw. Kano makaputo takto ka naw. Isudan daw timang paiskwila. Ha? Oh, wow! Nagmayat matan? Swerte nga ron ajay masawam tao. Wan naswerte ka no kaya tinak, Elisa. Ha? Diag pa'y sungamin amay. Arman na. Kaya na, tano siya kawang pilpilyak nga rupa. Ugaling amin tikit kita agad. Sana rupa. I love you nga rudan, Elisa. I love you to Sana kung nagpakipaw tas ang butan tati panawang. Makitam di kinayat na kanili sa rimaw. Wan nga raw. Jakmat ni namnama akayat nak. Inaklon nakmat adagaws. Kasano? Tulagan tayon ti kasarya. Ay kat na kayo Pasensya ada awan mo't kwartak. Amo yumait nga awan trabaho. Kung sa anak-anak kaadal. Iso nga awan pinsun ka wakas kada kayaw. Sana problema dayta. Da kami ti makaamukan karimo. Demon problema ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin. Ading kaw. Dinurugan yun tumat ni Uncle Remo ang mga aram kin ni Elisa nanang. Anya ngay ita. Agpakpakadan ni Elisa ababo unon. Pumanaw ka nun dito'y balay numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sa buntag sapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mo nga rod. Tilar aramidan nyo. Laklakayanan ni Uncle. Ngam pangasawain nyo pa'y lang amin. Kaasi ni Uncle yo. Noawan mga si kasukan kwa na intun nakapsutun. Naimbag ni Elisa na nasingput da jay. Patyag adinan tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Aping amin asaan anang asawa iti kaububingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo't nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanak ko.
Rimaw, pagyanan ta ngay numalpas ti kasarta. Agyan ta ka na, di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nag-ijay pensyonada kakabsamaw. Wala. Uray ta na tayo laang tagakabalay. Apay, di da kaya tagyan ijay babalay nagijyan nakda. Nagdadakkel mo ti babalay nagijyan nada. Di da kayat. Kayat da ka na, tag na di family house may. Mas komportable da ka na. No da kami, nagkakabsat tagakabalay. Tada ngamin na kita'y manugang da saan da akaalaan. Ah, ay wana. Kasla na sing pamaki, di da manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan nagijay. Saan? Abay ko mga apaan da ka. Kat no kayat da kalaunay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armak iday. Di da kayat ni Juana nga agbalin nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Isumay naram ka. Ha? No kasta? Ni nanahwana, tista asawaan. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdandak da manang remi kan manang rima. Di da kayat ta bakit ka naon. Sikati kayat na ta ubing kapay. Napilitan kan sama la nangaram kanya, krima. Saan mo't Sikakit di mo't. Nakaragrag sakak nga raon ta kinayat nak. Tsak ninamnama akayatan nak tikasken ka nga ubing. Isaan nakaragrag sakak. Ay ayatin ka unay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimikan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalintong anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami ano kasta manang Rimay. Agyaman akmanan ka na kayaw, manang kao. Kat agnaod kayon adito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Sa inyon a problemaen ti makan, tada kamin ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Tawan mo't pagsapulan na, kan lakayon. Marigatanin nga agtrabaho. Naimbag lakada kami, tagpinpinsyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Sikan ati makamong agdalaws kan agluto, anya. Sana balay, ta nalaing kang agluto. Ay ko, una. Sa mga problema day tamanang. Kan inayon mumutin pati panaglaba, anya, Elisa. Ha? Agawa na manang. Kat, anya matimako na marimaw. Ay, kawanlat ka Paspasurot kami latta ka na kayo at ada kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yu ti bagbagame, Tanay, awan apulos gastusin nyo dito'y balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan amin ang. Awan no isot ko na yaw manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? May maya dito nga pagkulmugak ta. Asid dagiti lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Ikaw, aginawa nga minay. Agpaysa. Nabiit ka mo't anakargaan, Elisa. Wangar manang. Hangam na madmadi madirinak. Aglaladutak. Iso pasensya Jak pala makadalaos. Makaluto kan makalaba. Nagriga mga mintaginaw. Adope ti kayat ko akanang. Nagriga talaga. Ala, anusam. Naimbag tula numalpas ti panaginaw mo, tamayton. Ala, aywanam nga ron tasikog mo, Manang Rime, kwartayo man tayo nagkumatang iti native amangka. Isuti kayat ni Elisa akanag. Apay di mo lamalmalpas ti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 bulan sa amutan. Nga raw, ngamjak man namaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayon Da kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamoy ti trabaho dito balay. Taas asikasuk mat di asawak. Taringa tag,
Ang mga numapukaw pa di anak may. Kakaiso na ang nakapututak adagos. Ay, hala ah. Di pa'y lang arog singin ko matipas ngay na. Tapno mamaminsanan. Tauray huston. Manang, Mabitlaan tayo nakalaan tayo gatang mo iti mangga. Duan dagiti anak yo Remo. Mabalinan day jay. Babae kan lalaki. narigat agkare manang. Anyat kayat mo asawan. Nayunan nyo pa ijay doang nga anak yaw. Jak may baga manang, tanay. Napigsaak pa'y mag. Huston jay dua. Tapnusan kayo amarigatan. Tanay, sensitive mo't di asawam nga agsikog. Manipod nagsikog. Saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang tagtrab-trabaho. Agluto, agdalos kan aglaba. Da kami pa'y timang patpatanggad kan kuana. Takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapol iti pakisideline nak. Ngamawan mo't masapulan. Di dakmot kayat nga awatan iti construction talakayak kanon manang. Iso nga rod, ahuston jay dua nga anak yo kabagis. Ay sanabali Tain kariyo mo at suportaran nyo dagiti agbalin nga anak may. Saan aya manang? Masikugman meten ni Elisa, manang. Anya, ay sus, pinagbigyan tala nga rod idan ijay may katlong anak da. Ita, ninayunan da manang. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagijay adwa. Upat taon tanak da. Upat tumatan na ti suportaran ta. Kasanaw, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Angam, kasano nga, inumanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana gapo taing karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak damutin nga anak. Sana mabalin ti kasta. Elisa, agbakasyon ka pa'y laang ijay lugar yo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnautan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan siguro. Ha? Ako, wala no, kasta ti kunayo manang. Ikuyog mo pa'y latiburidat nga anak yaw. Agsubli ka ito no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Ay ka, wala no, kasta ti kunayo manang rima. Nay, papanam, remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho ay lugar na kumparek manang. Makikonstruksyonak. Kunakman no awan mangawat kan kang ag-construction na kunam. Nasyan kumpare kanyak manang. Sige, mapana ka untanay aldaway. No kasta, di daam mo asimurot ka dito lugar, Mirimaw. Saan? Di nakpalubusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan Elisa asawa ako. Ay adata dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababaeng, ang mga numakita datananan ng kantatang. O sige, mapantangaron ni Jessilyn, Elisa. Narubwata mong dagiti ubing, Reme. Wen manang, agsisi-arbid jay inauna ka anakanta. Ay, kaslamot mang rugita manen nga agpa-eskwelan, Reme. Ay, wen nga rod Tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juan alakuman tinasawa ni Remo. Naimbag dayjay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw, daditan. Ayos lang kuma, no may sawan no duwate anak da. Saan mo't siguro nga agsikog ni Elisa, ta nagbakasyon pa ilaeng. Nay, adda tao manang. Umunag! Anda kami, Manang Rima. Manang Rimay. Nay, bagagsapa yung manang. Ha? Nay, Masikog ka mo't, Elisa. wala manang. Pasensya kayo na. Simuro mga minirimo yung lugar may. Anya? Amo yung manang. Impa-ultrasound me to sikog ni Elisa. Katsingin ka na Ha? Anya?
Inaman, dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anay bagti-bagami kada kayo, ah? Nunayunan nyo pa'y ti inam nga anak yo. Ladingitan me. Ngam saan kamin amang tad iti suporta kadakwada. Ha? Apay ngay manang. Saan mi akabaila na pagadalan taado nga anak yo. Isong agtutulag tayo. Sagdudwa kami kanimanang rima iti suportaran. Nakayumat ti dua. Kanunayunan nyo pa'y nakayon ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, amangan no santay ama pagadal amin ida. Agpanunot kayo mat. Adding ko. Ay, pasensya kayo na manang. Wong, sana balay. Maudin ti singin nga impas nga ikaw. Sana naman nayunan day jay. Rombang laeng tani, bakit kami? Kasanon numatay kami. Kasano nga'y dagiti anak yo. Iso apang nga asiyo. Tahos to kumantiin na nga anak yo. Kababainan kada manang rima ka manang rimay. Makitinulong ak kadakwada, rimaw. Agaplayak nga gabraw, tapno makaurnong ta iti pagbalay ta. Ha? Panawan na kamay kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tapno makaurnong ta nga raw. Ano san ta palang tagin na dayo, ah? Tapno guminawa mo tibiyag tayo. Alang ang mga kastulat ta kanayo nain. Nita mang namnamalatan kadaman ng rima kan manang rimay. Kababain. Sapain naman nagitan nakta. Ay, pasensya ka na. Imbes asak trabaho na sakti lalaki. Lakayak mo't ngaminay. Awan mo't mangawat kanya kiti trabaho. Sana problema dahi ta kanya, krimaw. Basta bantayam nagitan nakta. Di mo baybayan ida niya. Uy, Elisa. Basta agan anad ka nga rod mo't iti papanam to apagilyan, ah. Kan dinakto kung maisuksukat iti sa balay. Sak kumalang ti asawam, Elisa. Wen, Rimo, di ka madanagan. Di ka magkabalan aliputan kat. Taadan anak ta, kan kang runaan ti amin. Ada nagkinarian ta. Ani patay laang ti mamagsina kadata. Ne, adamat gayam la ko yung akwentas na nanseng. Balitok da italitay. Ay, i-reserve mo man nga ti may sa kanyak. Kaano nga alaaw? Inton sumarono nga lawas. Agdis kay tarak pa ya. Kurang amin ti sweldo nga bagbayad ko. Basta sigurado nga alaam, ah. Narigat nga may no reserve ko. Kalpasan na, di mo gayam gatangan. Sigurado datan. Idi pala nga kayat ko ti maadan iti kasta nga kwentas. O sige, i-reserve ko nga ruto para kin ka. Ay, agyaman ako na nanaan siyang. Udno ka di dyan na damag ko. Ngay mutang ka manan iti lending, leti anak ko. Kat anya ko manuin mo tangak manan. Naibagam ka di kan lakay mo, tay may papaniti tayo tabanag. Ay, nasaanan nga masapol nga ipakaamok ka ni Rodil. Tasyak matlang timang bayad. Una, nga mag-asawa kayo. Rumbang lang nga ipakaamong kinkwa na tagitar aramidam. Ay, sigurado matlang nga hanak nga palubusan nga umutang dayjay, tatang. Pangusaramanan iti kwarta nga utangan. Kunanan tumanan kanya. Ano ang nga minayang agpaiso ti inutang mo akwarta anak ko? Agsusuldo ka man. Ada nga ron napatag nga pangusarak. Kurang matiswildok. Ay. Ang mga nukumkumpurmi man ti pangigas-gastusam ah. Di mo pala nabaybayadan tayo may sa alon mo. Ita imutang ka man ah. Mabalin ka di, tatang. Hanyo nga pakibibiyangan tararamidak? Palagip laeng anak ko. Sikan tumod laeng tagparikot no mailumlum ka ito utang. Nanaan siyang adakon. Umay mo ka di alaan na ang tikwintas nga in-reserve mo, letay. Uwan na. Dati man ti bayad ko. Kompleto diyata. Ay na, agyaman na launay, letay. Bag to ti sumarono nga gatangak niya, bag. Awan pa'y lakok abag, letay. Saan pa'y asim mang pati order ko ang nagkapuy jay abroad? Di urayak.
Ala, bagaan kanto no sumangpag. Si Kati umuna apang ibagaa. Tapno mapilim ti disenyo akayat mo. Thank you, Nana. Maria Isabel, umayak man? Ala, agtugaw ka maray. Anya ti bagang? Nuhang ka nga bisi. Agpasintro ta. Inta agpasalon. Ay, pasensya kan Marilete. Ngamawan ko na ta. Kat na nagidun ta nga imutang itilinding. Naibus mon. Adda ngamin nang usarak maray. Kastaya. Inton maminsan tulangan Ni, mayat takwintas mo amaray. Italaan adlaw ko. Ginatang ko kaninana Ansing dato nga kwintas. Balitok day tamaray? Una. Igamam ka di. Hanak nga gumatgatang itipi kay nga kwintas. Api nga itakalaan late. Naggap-gapwam. Kan nagpariban kan sama na. Dakas ayamat no, agpapinta sa krudil. Saan matkit day? Ngam nangalami ti kwarta nga inaramat mo ngay. Ay, kwa. Ay, inlibre nak ni Maria Isabel. Anya? Nasabat ko ni Maria Isabel itay. Kasla saan mo't ang nagpariban? Kat talaga nga saan ata, foots pati inaramid na kanyan. Di na kano kaya ti Mariban, tabaka madadal di buok na. Takwintas mo ngay. Nangalaam. Nagsilap mo. Balitok day ta. Ay, kwa. Ay, Nangalami ti day takwintas ko na. ay, kwa. Ni Maria Isabel mo't lang Binulot ko. Siguradum lang litay. Jak kayat ngumot utang ka para lang iti kakastabang banag. Uwan ka di. Narigat ti umot utang. Aginggat ka balan ta. Liklikan ta ti umutang litay. Maria Isabel, mabalin nga no, agdamag nila kay ko kanyam kat ibagam nga si Kati nang ilibre kanyak nga nagpariban niya. Anya? Kan orete ko intas ko, ibagam nga impabulod mo kanyak niya. Ay namaray, api ang masapul nga agulbud ka kinila kay mo. Basta. Amo maray, saan ang nasaya at nga ululbudan ti asawang? Ay na, sabali nga ron ti ugali da dya nga asawak. Ag-ungat no maamo na nga syakti naggastos ka dagitoy. Sinangpat matgayaman tilakom nga bag na naansing. Kasangsangput na laang itay lete. Mano nga ti presyo dagita? Kita ti price tag na. Adamot laang dita. Saan nga agpapada ti presyo dagita? Ay, dato di kayat ko na Mala, muto nga rodon tay supot ko. Kwa, nanansing. Apay. Mabalin nga agpauna akpay lang. Pakilista pay lang ti balance ko. Kaano nga makabayad ka no bilang lang? Into next month, no maalak di sweldo, agbayadak nga dagos kanyam. Awan ka di trabahom ita. Late, anak ko. Awan tatang. Aguray ka. Unak magtuntabuok mo. Nagpariban ka ka na. Katuman na tatang. Bagay ko matlang datunat nga buko. Kita anak ko. Dakil sa mo ti magasgastos mo iti binulan ngam ti masusweldom. Ayos lang data tatang. Mabalin ko matmanan ti aglon no kayat ko. Nabayaran ka rin dagiti mo na nga inutang mo. Saan pa ay matkit di? Sakbay nga umutang ka manan, agbayad ka pa nga umuna. Di mo ipalubos ang mailumlum ka ito utang para lang ka dagiti awan mo't kay iskan na abanag. Anyang awan kasus kan nakat mausar mat dagiti ututangak. Amo ka di ti asawam ti kastangar aramidam. Awan bibiyang ni Rodil no maipapan iti kakasto nga banag tatang. Saanan nga masapul nga maamuan na. Anya? Umot utang kan aggasgastos ka asan nga amo nilakay mo? Ibagam magingwa na nang runal dagiti utangam anak ko. Napanak nagbayad iti utang ko iti landing idi na minsan nga aldaw, Marinetay. Aya, kat Salsaludsudan da kamat ijay, Mare. Mano kanon abulan asaan ka nagpakpaki
tita. Ay, kwa. Agbayadak tumatlangan, wag sweldoak. Agbayad kan, Maray. Overdue kan samot tang. Saan nga bali? Tamabayadak tumatlang. Isabel, nabayagaw asaan ang nagpakpakita ni Kumarim Aliti kanyak. Adda ka di balay da. Adamot nana. Nakasaritak pa'y idikalman. Anyat masapulukan ko na. Adda nga min utang na asaan na pa'y anabayadan. Anya? Adamot utang ni Marileti kada kayo, nana? Won, saan pa'y a fully paid tibag nga inala na kanyak. Ay, una yan day di Marileti. Maiwara samot ng ti utang na. Amangan no saan pa'y nga amo nila kay na tikas tangar aramidan na. Ay, matuo ka na nga rodon ang mangururay itibayad na. Di mo't agpakita kanyakaon. Umayak man, Rodel, anak ko. Neng, adda kayo maganta ta. Ay na, saan pa nagawid ni Lite? Saan ati anak ko tigagarak, Rodel? Sikati kaya't ko ang makasarita. May papanday to iti panagot utang ni bakit mo. Ha? Utang? Well, naiwaras ti utang na. Amok nga inlimod na king ka. Ha? Pinapudno na barok. Adon tilon na. Jak amo ano nakabayad ang? Anya? Idi pa'y lasang kay bakakin kwa na. Asaan nga umut-utang, tanarigat agbayad. Ngam imutang latagayam. Kasaritam to anak ko. Manusyak nga amana. Awan denggen na. Ang mga nusik ang asawa na ti denggen na. Ay, madanagan ak barok. Ang mga nudak kaluho na yung ti utang na. At daman ti salud-sudakin ka, Isabel. Anya day ta, Manong Rodel? Amok anasingid ka agayim ni Lite ng asawak. Apin ni Marilete, Manong? Pudno ka day, asikatin nang ilibre iti riband na idinaminsan. Kan sikatin nang ipabulod iti balitok akwintas na. Kinapudno na ni Marilete tinaggastos para itiriband na, Manong. No may papanmat iti kwentas, ginatang na dayjay kininanaan sing. Anya? Pasensya ka no saan ko ana ibagbaga, Manong. Mabuti nga ngamin numaranaak ni Marilete. Ungayam, sapsapulan damot lang itilending anagutangan mi. Ta saan pa'y anakabayad, Manong. Ay, una yan, tikasta. At dapat daddo maalon na. Jak amo ano na bayadan nan. Naggiddan kami ngamin idikot. Siya, nakabayad ako mun. Isabel, amang kit din o dapat tinagutangan at di mamaw. Day tatijak amo, Manong. Tano daddo ma. Ado ti kwarta ni Marilete. Ka manulaang matisusweldon mi iti trabaho mi. Ay. Agsakit ti ulo na kastilaan. Nagsasanga sigurong ti utang di asawak. Masaya at magtanagawid kang Lite. Apay ayala kay. Apa di mo yung bagbaga kanyak nga dugaya mong ti utang mo. Utang. Uy, hangkang mawatan. Di ka naglibak. Tanagpudno ni Kumarim nga Isabel kanyak. Apa kasta ka bakit? Idi pa'y lang nga ibagbaking ka. Di mo unay ti umutang. Ano santa ano anya ti suswildon ta. Awanan bibiyang mo tasyak matagbayad kadagita. Kanaday may dito balay itay. Agsingir ka no iti utang. Ha? Awanan Lite. Kamatindakan dagiti nakautanam. Eh, anak man nga umutan? Siyak matagbayad ko na. Ngimsak ta asawa. Rumbang lang amok mat ati kastangar aramidan. Naimbag ko ma. No negosyo ti pangusaram kadagita akwarta. Ngam saan may tapagpapintas mo kan igatang mo iti kumkumpurme. Agin babaknang ka. Hangkaman nga makibibiyang. No utang ko lang. Siyak timang bayad. Uy, tatang. Apay nga nagpulong kayo ka ni Rodel? Wen, tapno mamuan ti asawam, ti kastangar aramida, anak ko. Amoy lang nga rudan ti ugali dahi diyang nga asawak. Nagpangit. Sika tinaalas ti ugali na. Maaramid mo pa tagilimod iti asawam. Ni, apay, adayamat maitulong ni Rodel kanyak. Manulang mati masuswildo na. Agpada kami lang mat. Manulaeng ti suswildon na, ngam at least,
Saan ana ilumlum iti utang akas ka? Saan nga itagnanayon kat mailimod mo dagita nga utang mo? Tano saan ka makabayad? Ijay balayo ti pagsingiran dagiti nakautangam. Kan maamuan tumutlaang ni Rodel nga asawam. Sino jay may diti balay tayo liti? Nakautangam siguro mananda jay. Wan, imay nagsingir. Anyat problema maya, Rodel. Ang salud-suda ka na sayaat. Yung kasta ti pa nagsungsungpat mo. Manakibiyang kamat gamin. No kasta mo lang ka na yon. Saan ka napakibiyangan? Makaamu kamutan ka lagi ti utang mo. Kadiwan. Ang kanya-kanyatan. Diyak maguston ti kasta nga aramidam. Siyak nga asawam ti babayin mo. Narigat ti madani ti managutang nga asawa. Nagsasaw kamot kaslahan mo nga napadasan timutang. Wag! Ngam no umutang nga. Ipakaamukin ka nagbayad ka dagos. Siya nga'y. Inlimod mo kanyak ti may papan ka dagita utang mo. Sapay dadak kilagatad. Lanya tinangus-usaram ka dagita kwarta. Nung umakan di pumanaw ka. Awan bibiyang ko. Ay talaga! Pumano ako. Tsak kaya ti may lumlum iti utang. Gapo iti misis ama nagutang. Asawa ka? Umjak mo. No asawa mo't lang ti pangibilbilangam kanyak litay. Pasensya kayong tatang. Umjak akong maanusan ti aramid ni liting anak nyo. Saan ka di amaala itinasaya at asaritahan da ito'y Rodel? Narigat akasarsarita ni litay tatang. Isupay kayo diti makaungit. Diyan akong maanusan ti kasi yung ugali na. Amo na ama ditirit na. Kain limod na ti may papan kadagiti utang na. Yung isupay lang tadaganas na makaungit. Rodel, Iti kasi yung aramidan na. Jack among no asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang. ala, mawatan ka Rodel. Uray ay ayatem ti may sa atao. Nululbudan na ka. Talaga amadismaya ka. Nang runa pa'y kat inlimod na ti kinaado ti utang na. Nagyaman na, tamawatan dak tatang. Pasensya kayo. Tauray siya. Amok ajak ka ba ilan abayadan ti utang na? Tamanulaang mat ti masuswildok iti trabaho. Talaga nga pinanawan na kunti asawak, tatang. Basol mo matlaang. No apay pinanawan na kalitay. No apay mo't ngamin anaturod ka nga imutang. Katidagas na, inlimod mo ita asawam. Ba nagapagsakitan launay tinakam na kingga. Basol ko matkig di Saan nga may parbang di kas di ngay naramid ko? Mahilig kang tumat ngamin nga umutang anak ko. Ay, jak amo no niya tirumbang nga aramid ak tatang. Ay, Agkagat ka agtrabaho ka. Inutam abayadan dagiti inutang mo. Kanyat amom, ang mga numay ayaw tarik na rin ni Rodel. Kat agsublin tumutlaangkin ka. jak ko namnamaan nga mapasamak day tatang. Naimbag laeng ang tanaranaan ka dito'y balay, ulit eh. Di ka mo't agpakpakitan. Nanaansing. Imayak, tao may kusingirin ti bayad ti utang mo kanya. Awan nga pulos kwartak tadta. Nabayagan day di nga utang mo. No di mo mabayadan, isublim lang ang tibag kanya. Awanan ajay bag. Inlako kun. Pinagbayad ko iti dumamat lang nga utang ko. Anya, Ano san nyo pa'y ate aguray niya? mano abulan anagururayak lete. No kasta mo lagayam, ipabarangay kalaangan. Ijay sango ni Kapitan ti pagsaritaan ta. Ha? Ay saan Handa nga ipapabarangay na. Pasensya kan, ngam narigat ka mo ngami nakasarsarita. Di mo amo ti agtungpal iti karim. Naglangan ka manan, Marilete. Dakal ti parekot ko tadta Mari Isabel. Agigidan dagiti umagsingsingir iti balay. Ni Nana Ansing, in pabarangay nak. Pinanawan nak mati asawak. Saan mo't amabalin akas tamlatan, Mare? No saan ka asumrag iti trabaho? Tinakarkaro asaan ka makabayad iti utang mo? Amangan numaikat ka pa'y iti trabaho. Han kun nga kaya ti agbiag.
Nasaysaya at sanurno sa klangan dagito'y sakak. Kasla kaya't kunti mailungonan. Ay sus, saan Pang-asim, ta saan akas tati bagbagam mare? Anya langan ti panunutan dagiti tattao nga makakita kanyak ngay. Pinanawan nak di asawak, gapo iti utang. Siyempre, adamot labason mo Tanagilimod, kan nagulbod ka kini pare Rodel. Iso siguro dismaya. Ay na, Diyos ko, haya. Ala, anak ko man. Saan akas ta amare? Saan pa'y anala daw ti amin? Mailintag mo pa'y dagiti bidot mo. Lite anak ko, inyagan kay ti si Daem. Nagdinengdengak. Sinagpawak iti tinuno abangos. Edi suyulat ta itan, tatang. Ne. Apay kastatin lang ang manakatugaw. Naglaladot ka ba, anak ko? Nagbabalaunay dagita abagam. Nakatingig ta ulam. Kaslag kakapsot ka. Naggayad pa taking baba abibig mo. Apayan? Ay, awanan. Nadagsan unayan ti bagyak. Nakapsutak nga permi. Ipan konsan, tatang. Ha? Ipan nasasawa mo. Ika mo man tangiwat mo. Sumrag tingilaw. Nadagsan nga raw dato'y subilkon. Kudkudan nyo man kit ditimugyang ko, nagatal. Hanak nga makakudkud ta nadagsan dato'y imak. Ano niya? Di kang sama ngamin mangmanganan, anak ko. Nakapsutak nga raw dan nga angal-ngal. Kahit mo tasubwang ka, kumapsut ka talaga, ano di ka mangan? Awanan ganas ko nga bibiyag, tatang. Kasla kaya't kunti aginana. Mala, umay ka tasubwang ka. Urayan na ka. Tayo na mangala itin na po ijabalay. Ay namare, apay nga akas tamad tintilangam. Nagkutong kamatan. Ay, naglalaok ti parikot ko, mare. Anak makaturturog, anak makapangpangan, awan ti pigsa. Di ka ngamin unay agpampanunot amare, tapno saan ka ang ma-stress. Panagrik na ngamin kadagmamay sa awan ka kamping, awan ka binadang ko iti biyag. Ada kami amang tulungan ka, mare. Ada ni tatang mo. Di mo itulok nga at iwan da ka dagiti parikot mo. Patib karamki diti pakinagam mo. Parikot ko nga ron, no kasano nga makabayad iti utang ko. No kasano nga mapakawanak di asawak, kat subli anak. Nasakit ti ulok nga agpanpanunot. Kasla bumtak, kasla mabagtitak. Ada taong. Bintay, gustakan bakit? Nalala, Puston, di ka nagsangay bakit? Inawagan na ni tatang, katimbaga na tika sa saad mo. Iso ang nag-awitak. Ala, panawan kayo, tapno makapagsarita kayo anaimbag, mare. Ay, Mare, agyaman nakitipan ng sarong karmo itasawa ka. Awan anyaman na, pare. O sige, patuloy ko. Pasensya ka, no pinanawan ka liti. Bunga lang ti sakit tinakam ko dayjay. Ngam saan itan? Sakit di tagdawat iti pasensya akan pamakawan mo. No, saan ko mga kasya tinaramid ko? Saan ko mga napasamak ti kastoy? Sorry nga talaga, Rodel. Ngala, napakawangkan bakit? Agpaimbag ka nga Rodel. Agpaimbag ka, tayin inutin ta abayadan ti utang mo. Ha? Ay, kwa. Siyakto timang bayad kadagijay inton ag-imbaga. Kasaok dagijay nakautangak.
Mawatandak mat siguro. Siyak timang sulbar iti parekot nga naramid ko, Rodil. Tulungan kan to bakit? Basta agpapigsa ka. Kat nun imbagan kan, di mon ulitin tinaramid mo, wan. Uwan, Rodil. Promise nga perme. Naimbag nga oras mo, Manang Ilyang. Ne, si kamot gayam kabagis Astor. Sumrek ka Agyaman ak Manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin Manang, nabsuga. Kalkalpas ko ang nagmerinday tay. Ay wad, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kaya't mo ti agkirtiker di balay ko. Tanay, ag-flight ak manin intun umay alawas. Ay, agsubli ka manan ijay abroad kabagis. Wan Manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho kajay. Napnegak mo ito na nagbakasyon? Kunak anog for good ka na ading ka. Saan pa'y Manang? Napigsak pa'y mo't nagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kahit mo tag-caretaker di balay? Ay katuan kayat ko ading ka. Nasayat ang arod Manang. Kahit ko ngamin akanayon ang nadalos di balay ko. Uray o nagnanay. Uray mapan ka lang agdalos. Wadawayam. Yamno kayat mo ti umyan ijay, may mayat manay. Tapno mabantayan na talaga. Sige kabagis, di ka madanagan. Tadyak baybay antibalay mo. Di ka madanagan Manang. Tadda ti sweldong ag-caretaker. Ay na, uray saanin kabagis. Oh, basta. Agpauitak to iti kwarta iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, Manang. No kasta, agsubli ni ija abroad niya ang kalastor, nanang. Unan ako, iso nga imbilin na kanyak ti balay na. Bantayan kandalusa. Magbambanog kayo lang nga manglinlinis kathanyo mat nga balay. Uray takabsat kumut. Ken adda sweldok amang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jakpay ammo. Mabainak met amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay, Jay. Tain nakagdalos. Umayak man nga rod nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaammo ka anak ko. Angam, apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsis lady. May saal daw nga nakatakder ka. Pagkatapos nagbasit ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan ngam kuripot damat. Nagbasit ti tada nga kanan me. Anya? Iso nga sumurutak langan kanyam nanang. Tulungan kang agdalo si Jibalay ni Angkal. Uy nanang, nag-adugayam ti gamit ni Angkal Astor ti balay na. Puro imported pa'y dagita gamit na. Adda pa piano na ito'y. Tamahilig ni Uncle mo nga agpiano. Kas kada ag gitara. Nga rod, nalay nga ag-instrument ni Angkal. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si katak siguro tadtano, adakas diya nga talent ko. Ay, awawan mat nga mente talent nga. Patawid yu kanya me. Uray may salako ma. Ay na anak ko, ituloy taki din tagdalos tapno malpastan. Hansamat nga usaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni Uncle mo. Tilaang panagdalos tatiin tunarum, saan atilakot kutyem dita. Sayang anuhan na nga usaran dayta. Ay, tawagan nyo man kit dita damagan nyo kanya nanuhanan nga usaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki dayta kat built bag ngamin. Ay, mabainak. Agdalos takit din. Ay, buludak man nga ruti cellphone nyo, nanang. Makiteksak. Awan nga min load ko. Adda di tabag ko. Alaom ditan. Nakadalos tanan ako. Agawid tan, tain tapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ti agluto itoy. Saan? Tadyak mo nga usaran ti paglutuan ni Uncle mo. Puro automatic nga minti gamit na. Maignorante Agawid takit din, tamabisinan dagiti dingun ijay balay.
Sige nga, Rod, hintayon, nanang. Na. Apay nga inalam tabag ni uncle mo. Isublim day tasal. Bagyak ka no dato yan. Nangibaga. Kat nga angkal in-chat ko di cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya. Ay sus di kalaag ba insali. Anyat inusar mo. Jay account ka. Katuon, kasla nga si Kaaji nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nako. Anyalat sawo na kanya kun ngay, nakababaeng. Pagbainan nyo kumakatkabsat yo. Kanasingpat niya angkel, haan nga imot day chay. Sumanilpon ka, Ilyang. Itay pailata silpon mo, tikal kalikutan. Asinot ka tratat mo, ya. Awan, basbasaag laang dagito'y inchat ni Sally kan ni uncle na. Ay naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti mang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na nga minto'y cellphone ko pinagchat ka. Ay kanya ko ma. Kapsa mo mabaing ka pa ilang. Uray kabsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko Nan, kwarta bangkay di ba kayo? Dadamapang ko katangan. Nagsuldo kan san. Ay na, mapan ka man makisugalan. Amaw. Di ba kayo saan? Inidya akong data. Nagtal na ka man. Di nakululbudan si Kaplabyaw. Idi pa'y lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo matungtungpal. Ilyang, manot suldong kinikabagis mo aya. Awan, yak kayat nga ibaga. Pasit lang. Iso adi mo almanon day jay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sali, di ka mutan simrak iti pagtrab-trabahuan ta. Urayan da ka da, boss. Manja kong tag sales lady, nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya, no siya, ano sakpay lang. Tano makasapulak iti sabali ang pagtrabahuak. Pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpayso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga, Rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod kat pagtrab-trabahuam itan nga Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga. Katalak na. Banban tayak din nagdakal nga balay na. Anya, ay na, naimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang, nemfa. Ay, undayang Sally. Mabalin ka diti ang senior, friend. Kasapulak namin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak, nemfa. Jay, bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka ngamin Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak mo. Alam uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa ilaang tay 4K. Awan nga rut ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ni, apay nanang. Apay ka di ba kayo? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinicturak, tapno makita yo. Ni, apay nga picturean niya dayta. Ata nagdakkel ti utang nyo ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kayo agbain. Agama amang utang kunkunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa nga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di ba kayo? Nagsuldo kan saan? Ay awan kwartak, di nakpay matulungan ama pan agdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalos ijay nanang. Wen nga road, tanaminsan mo la tinulungan nak nagdalos ijay sali. No kaya't yung akat sublatan kayon. Wani lang, ipasublat mo kinisali. Tayo pagtanak na, tanapigsang agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. Ay,
Magagat ka aya, Sally. Katuan na, aglinis lang mat. Alang nga Rod, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanaw. Ngam nagsweldo ka, Sally. Mangibingay ka. Mangtad kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga Rod, agrubwat kan Sally. Taing kaagdalusan, tani aldaw manen. Uwan, nanang. Hello, nanang. Apa nga mawag kayo? Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masadutak matan nga agawid. Maturog ako ni tibala ni uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kay tinapik sa tapno kaslada kaduak. Ay, saan atilakot-kot yung dita, Sally? Di mo pa kibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kit-kitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Nagluto ak nanang. Amukmad nga usaran dagito yung gamit ni uncle. Nalakamat gayam. Alang nga Rod, isaram amin ari daw kang tawa Bye. Bye, nanang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawad at yung kama ni uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kaslay dya kutson ko ijay balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maada anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga uncle, agparma kanya na. Yung kabsat mat nga may ninanang ko. Natutikwa tayo nanang, tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak namin ng jesweldo ka ni uncle. Nayon namat Limlimagasat. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Paggatang ko ti chinilas ko. Narunutan, tayo sa usaray. Kan gumatang akin ti butas ko. Gusto day, tan. Anda pa'y gatangak. Sige tin ag-impake akpay. Papanam, apay nga agimpake ka? Ag-iyan ako ni Jebalay na ang kalastor, nanang. Anya, impakadam kan kwa na. Una, in-chat ko tatay sa cellphone nyo. Ko na namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kin ni uncle mo. Ay na, anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kuanan. Anya ko mangay. Una, at least kanyang takabsat mo. Sige, tagim pakiakon. Kumusta kan dito, Sally? Kunakno asino tag-tuk-tuk-tuk. Da kayo matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapan. Napuyat anak ngamin na. Sumrak kayo. Isarak mat lang turi daw tani. Ado ti aso tarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Apay dagita buti ti arak di talamiseta. Asino tinaginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak ide. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya tikas tangar aramidam. Saan mo abalay day tuwi? Iso adi kay agiinom dito Anya lat sawanan ni uncle mo, numaamuan na tar aramidam. Hana nga maamuan. Malaksid pulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta tar aramidam. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan, Sally. Agdaldalos akmat ngamhan nga everyday. Mabanog akmat nga aglinis, no kanayon. Nagdakal dato balay. Numasadot ka, agawid kan, tasya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis. Kakaiso na nga agsuswildo papanawandak. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Nukas ta nga raw, tarimaanong ti trabahom, Sally. Di ka agabuso, takababain kin ni uncle mo. Kasano adan sa bali nga trabaho, Nympha? Ay, awan pa'y nga Rod, Sally.
Isong addaak payla iti sigod at trabaho. An-anosak payla ijay. Tanarigat mo't ti mabakante. Uray katulong lakuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kaya't ko dito'y lugar tayo mo ilakuma, friend. Kaya't mo tagkatulong kanyak. Ah, sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamot ng sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngami ng jebak ng nga uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan ajay pagkatulungam. Nya ngay, kaya't mo ti umay katulong kanyak. Ngamhan unay nga dakal ti sweldo ah. Kit alaan, okay laang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan ngagpampanunot di anak mo. Imala talaga kan ka iti ugali da di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni uncle na. Kita niya kung matidakas na ya. Katsweldoan na ba? May sakamot adi ang pampanunot. Kasano kumaasweldoan na katawan mo't kwarta na. Ajay ka nung aron ipawit tangkel na ti sweldo na. Isuti patangdan na iti kayam na. Pabambanog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigan si anak tabakat. Di ka lamaas siya mal. Wen angam saan nga amo ni uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laangan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Ag-awit kayo nanang, takababain itigayim ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rod no agungot ni uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga ah. Sige gawit kayon. Yung kayo mga laiti si Danyo ta nagluto ni Nympha tadtay. Sani, apay, ayantay TV dito salas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Ah, kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan. Nagawid ak labi. Nagadumot ti awan dito'y balay ni uncle mo. Nadadal matlang dayjay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikal man dagi jay. Kan kabarbaron samo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadal matan, Ayun gayam. Mabalin ti ang sweldo, Sally. Makabulan ko matan dito nga agpapaay kas katulong. Ay, katuan na. Dato ti sweldom. Kompleto data. Agyaman nak, Sally. Sally, laba ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo. Dagi jeman badbado kan sapatos na angkal nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya, Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mutla da kita sapatos sana eh. Amangan mo no peke. Kita ngamin nga naimbag ah. Urig na urig. Pati datoy bado. Urig amin datoy. Imported ko naman. Agpatawar ka mat nga rod ah. Hindi ka matagpatawar. Kasala dyan la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rodin. Bayadam pa'y tinatata, dapay papanak. Darasam. ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nagpakibibiyangan to cellphone ba? Daytamon na eh. Apay akasta tilang amaya. Nagpulong kanyak ni Nympha yung jay anak ta. Ay awanon, tila aramidan ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha, apay ya. Tila ilakla ko ng agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Ay kat kapilitan nga gila ko ay tigamit. Tapnoan da pagpasweldo na iti katulong na. May sakamot. Imala talaga kan ka dyan anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon konsinsyam. Awagak ni kabagis ko. Tay bagak tar aramidan isali. Diyak namin maanawa. Sungba-sungbatan na. Iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga bangan no idarom na anak ta. Uray anya ditan. Basta maisardeng ti mading aramidan isali.
Nimfa, itimplanak man iti kapik. Nimfa! Ni, ayan nga taday dyan nga babain. Ayan mo, Nimfa! Ha? Nagmayaten na mo ya. Mayati si Sikawilam Donya. Uncle? Ada kayon? Ay, anya ti kayat yung asidaan, tayo sa tilotoak. Ayan dagita appliances ko sali. Ha? Ay, kwa. Ay, nadada. Di ka naglibak! Ay, Inlakom dagitay. Kandagiti na dumamay akagwaak. Agasam da ita. Naibusan ti kargato'y balay ko. eh, kawa, Uncle. Ala! Ay. Humaraw ka! Kasangwam ti ikasukin ka. Taidarom ka! Nanang, tulungan dakman. Apay nga min pulong yung kanya, Uncle. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramidan ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Diyak kayat ngagbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaang iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw ka. Nanang. Ala, sangwam ti kasom. Pag nakmamday ta, anak ko. Nana Roseng, tulungan ka na mangawit ka na kita pinalingkain. Ay na, agyaman alan barok. Nala, igyon ti daduma. Wow! Nagbanglo kayo, Nana. Si kamot alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kano aga lingutak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din barok. Ay napakitulod na nga rudin ni paradaan tatangdanan ka. Ay, saan Nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdan. Ni, insan alan. Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgap ko. Di mo ko na nanapan mo manen sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko kit. Adda pa naggusto na kin ka. Saan, Mert? Adala na pan ko ginatang dita tersena. Kirmay sa jak kursonada tay balasang ni Nana Roseng. Mabaakan ka na. Di ka agpili-pili ti babae. Kinmay sa nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Gemma. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kun ti mangarim ken ko na. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala nakaw. Sika man bangi pastor ginuangin ton malmalam ta made ti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram iton malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Camok kat allergic kay ti balasang. No kaano makay kan sa kalaagaran. Ni tatang mat. Suportaran da kanilatan. Kan may sa. Diyan mo no kursonada nakmatay kayat kong arman. Eh no kasta nga raw. Sika ti makamaw. Total lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay-nay iti biyag. Nangruna kenay lakayak maten nga amam. O sige tatang. Sa paglatan nga pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mat nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado ang araw mapasungbat mo. Ta, mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, oo, tatang, hindi kayo madanagan. Lalaingat to ti agaram.